Dobro, znači kada pričamo o tome kako sada stres management programi i koja njihova uloga može da bude u nekim širim programima razvoja, svakako oni mogu da idu samostalno kao posebna tema koja se zaposlenima nudi. Ono što sam ja radila i što je prošlo prilično dobro i o tome ću pričati kada budemo govorili o studijama slučaja, oni mogu da budu deo nekih razvojnih programa za razvoj menadžera, tim lidera. Jer kada smo recimo radili snimanje potreba za razvojem tih novih tim lidera i menadžera, šta su bile teme? Bile su teme, rezilijentnost se pokazala kao jedna jako važna tema i ovo su sada neke karakteristične izjave, u stvari indikatori da stres management, rezilijentnost jeste nešto što je njima važno. Naprimer, evo, sada kada prvi put vodim tim, osjećam priličan pritisak, do sada nije donošenje odluka bilo moja stvar, uvek sam nekog mogla pitam, neko drugi donese odluku, sada ja donosim odluku i to mi stvara pritisak i to mi stvara stres. Ili pod velikim sam pritiskom, sada imam veći broj stakeholdera, zato imam puno stvari, moram da radim paralelno, imam kratke rokove i taj multitasking pravi problem, a s druge strane važno mi je da se smirim i da se smirim kako ne bih prenosio ili prenosila stres na svoj tim. Bitno mi je takođe kada se pojave neki neočekivani problemi, kada moj tim gleda na mene i pita šta sada, bitno mi je opet tu da ne izgubim glavu, nego da smireno, fokusirano, čak i ako mi je teško da se to ne vidi, da negde osmislim šta će da budu neki sledeći koraci. Znači, to su bile neke teme koje su se pojavile kada smo radili snimanje potreba, zbog kojih smo uključivali rezilijentnost u program za razvoj menadžera i tim lidera. Ono što se takođe pokazalo je da kada smo radili taj program, da su onda ljudi zaposleni govorili kako bi stres management čak bilo dobro uključiti u onboarding, zato što kažu, eto, šteta što te stvari saznajem tek sada, značilo bi mi da sam ih saznao ili saznala već na početku karijere, tako da jedan od klijenata sa kojima radim razmatra u stvari da stres uključi već u onboarding program. Kada pričamo, naravno, nekako se tema stresa i rezilijentnosti najviše vezuje za well-being i well-being strategije, koja sada stvarno well-being je dobio od korone na ovamo jedno značajno mesto u negde razmišljanjima sada i nekog senior leadershipa, ne samo HR-ova, što je stvarno zgodna stvar. I ovo je recimo pregled koje sve aktivnosti, tipovi aktivnosti mogu da čine well-being strategiju. To može da vam bude vrlo korisno. Ovde dole imate izvor CAPD, Health and Wellbeing at Work, istraživanje iz 2022. Znači, mi sad ovde pričamo o prvoj perspektivi, a to je perspektiva mentalnog zdravlja i to kako unaprediti mentalno zdravlje, zato što se tema stresa, tema rezilijentnosti najviše tu uklapa, a eto vidimo da najveći broj kompanija kada razmišlja o well-beingu zapravo to je tema kojom se bave. Naravno, ovih tema ima i drugo, i fizičko zdravlje, i zdravi stilovi života, i dizajn procesa koji će da čini tu kompaniju boljim mestom za život i za rad, finansijska dobrobit i tako dalje. Ali eto, kažem, ovde nam se uklapa u well-being u tu prvu aktivnost koja se negde najčešće pojavljuje.